umutima ukwiyegetse ko mukama uzowuzigama mu mahoro, uzowuzigama mu mahoro kuko wakwizigiye. Nimwizigira umukama igihe cyose kuko umukama ari we rutare rw'amahoro. Nkako yaracuranguje aba ku mataba, asenyura igisagara cishira hejuru agishira hasi mu mukungugu. Ibirenge bizogihonyanga, gihonyangwe n'ibirenge by'abarushwa n'imigere yabo. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, urakaninazwa cyane mu buzima bwacu kuko ni wowe soko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye. Ndakuninaje cyane kuri ingabirano y'ubuzima uduhaye, ukaba uduteye iteka ukaduha kubona uyu munsi mushasha uhuye n'umunsi ugira kane muri iyi ndwi turimo isoze itanguriyemo ku kwezi kw'icumi, uyu munsi w'amajana 275, uyu munsi igenekerezo rya kabiri ukwezi kw'icumi 2025. Mukama kuba turiho turi bazima suko turi beranda, ntabwo ari uko twakoze ibyo ushaka, ntabwo ari ubwo twaninaje neza izina ryawe, ariko ni kubera ubuntu bwawe. Nituvuze gutyo kugira ngo byumvikane ko abarengutse Mukama, abasozereye kuri iyi si batari mu buntu bwawe ujyaye, ahubwo ugushaka kwawe, ubugombe bwawe nibwo bwatumye biba nk'uko byabaye. N'umutima wuzuye urweze, n'umutima uciye bugufi, muri iyi saa ya saa sita n'izamu ryo hagati ya saa sita na saa 9 ndakuzamuriye icyubahiro. Ushike mu mitima ya twebwe ubwoko bwawe. Mukama Yezu uhera iburyo udukorera iby'igitangaza. Yezu ugere n'ibubafu bwacu, imbere yacu hakorere, inyuma yacu hakorere, hejuru yacu hakorere, munsi yacu hakorere. Eka hose ugabe wiganze, wiganzira ubuzima bwacu, wiganzira ibyacu n'abacu. We Yezu Kristo mukozi mwiza, umutima wiyegetse ku Mana ngo ntiwigera uteterwa no mu kanwa na gatoyi, kuko uba wizigiye Imana. Ntabwo twokora ikintu na kimwe nuko kwemera, nuko kwizera tubigize mu izina ry'uwundi muntu n'umwe cyangwa mu izina ry'ikindi kintu na kimwe, ryo hinduka imigirwa, ryo hinduka ibigirwamana, nitwo bibyaza umusaruro. Yezu Kristo umukunzi w'abana, Yezu Kristo umukunzi w'abantu bose, Yezu Kristo rumara ntimba, wowe soko ry'ibyo byiza byose, twumva ko hamwe twobironka twoba duhiriwe. Iganzire ukubaho kwacu Yezu, turi gusengera mu izina ryawe. Nta kindi gitumye dusiga uburiri bwacu, nta kindi gitumye tuza mu bitekerezo bishingiye kuri Bibiliya, nta kindi cyatumye tuzingura Bibiliya tugahabwa Isaya 26. Nuko imitima yacu ikwizigiye, nuko imitima yacu ikwizigiririye ko, kandi nuko ubuzima bwacu bushaka bubeshwaho nawe. Ni wowe soko ry'amahoro ubuzima bwa kiremwamuntu bukeneye kugira ngo bubeho burambye, bunonokewe kandi buroraniwe. Ni wowe Yesu uvuga ijambo rimwe gusa tukaba twuguruye mu mitima yacu, ineza tukaba tuyugururiye, inabi tukaba twuguruye bihunge ive muri twebwe. Ni wowe wenyine Yesu wotarika ikiganza cyawe ku buzima bwacu tugahembuka. Yesu ni wowe wenyine wo guhorosha imyambi yose iri kururumba mu mitima y'abakristo. Yesu ni wowe wo gufyonda amarangamutima yacu, ugakura yagahinda, maze ugakora akantu kamwe gusa ushaka, agahimbare kagashinga imizi mu mishaha yacu. We Yesu Kristo umukiza w'abarwayi, Yesu wowe dusenguka twumva,
Yezu we waduhaye kuvuga, Yezu we uduha gutwenga, Yezu we uduha kubyara tugaheka, Yezu we uduha kugwira, Yezu we uduha kugira umugwiza, Yezu we uduha kugira igikundiro. N'abaryiza ubwoko bwawe utashimye kuja mu buriri bwabwo, ariko bagateramira uyu munsi mushasha kugira ngo bahabwe isezerano ivuga guhurumbira umukama ugaheza ugahabwa ubuhungiro. Nta mwana w'Imana n'umwe adakeneye guhungira mu gikiriza cyawe, nta mwana w'Imana n'umwe adakeneye guhungira mu munara wa rudasumbwa, nta mwana n'umwe w'Imana adakeneye guhungira mu buntu bw'Imana, nta mwana n'umwe w'Imana adakeneye guhungira mu mpuhwe zawe, nta mwana n'umwe w'Imana adakeneye guhungira mu mbabazi zawe. Erega kugira ngo tuvotore imigisha y'ubwoko bwose nuko twokwakira tukakubwira umunara w'ubuhungiro bwacu. Dawudi mu mazaburi yiwe yaravutse ngo nta bundi buhungiro nari mfise, nta n'ubundi munara nari mfise ntushobora kubahuka guhagarika k'ibirenge byanje, urutare rumwe rwonyene unicara ku cyo ngahagararako, unkakira umuco kuri buri gihimba kimwe cyose cyangwa kuri buri gitekerezo cyose, ngo ni wewe. None Kristo natwe twagutoranye ku bweranda, tugutorana ku munyamugisha, tugutorana kwizirija kwa data, tugutorana kwizira y'agahimbare, tugutorana ku nzira yo guhabwa ubwenge n'ubweranda. Uyu mwanya gaza muri twebwe, uyu mwanya shika mu mitima yacu, uyu mwanya shika mu buzima bwacu, uyu mwanya shika mu bagwaye bakire, uyu mwanya shika mu barushe baruhuke, uyu mwanya bohora amazina yacu, uyu mwanya zibira ibihengeri by'abaruzi, uyu mwanya bumbura umunwa wawe vuga ijambo rimwe gusa ubuzima bwacu bubohoke. Kama Yesu wewe ntandaro y'ibyiza byose, kama Yesu wewe soko ry'ibyo dukeneye byose. Yesu ntuduhishe mu maso yawe randa muri iyi saa sita, Yesu ntuduhishe mu maso yawe randa muri iyi saa. Twabyutse kugira ngo tukubone imbonankubone, twabyutse kugira ngo tukumve, twabyutse kugira ngo tukumve, twabyutse kugira ngo tukumve, mu biganza byacu tukumve, mu mitima yacu tukumve, mu ngingo zacu tukumve, mu birenge byacu tukumve, mu ruhanga rwacu tukumve, mu ruti rw'umugongo rwacu tukumve, mu bitugu byacu tukumve. Birasigura ngo duhabwe imbaraga ku bwawe. Kama Yesu ugenda usigura buri jambo rimwe ryose mu buzima bwacu kugira ngo turushirizeho kubohoka. We Yesu Kristo, we mwongere mwiza w'imitima yacu, wowe iyo tunyuze mu nzira yitwa ukuri ku ijambo ryawe, wowe iyo tunyuze mu nzira waduhaye ko mwisezerano dutabagwa. Yesu ntitugomba guhusha na kimwe Imana yatugemeye. Wabwiye neza wayiduraga ati nubwire data ngo ubwami bwawe nibuze. Ne Yesu reka natwe uyu mwanya tube Eklesiya, tube idini ryawe, tube ishengero ryawe, tube ubwoko bwawe, tube abageni bawe. Dusenge twicaye kuri wa musozi wa Garizimu, dusenge twicaye kuri wa musozi muhagarara kukavuga ngo wari umunsi mukuru usumba indi minsi mikuru. Unarahagaze ku musozi w'imizati, unaheza ndasemerera ngo mwebwe mwese munyotewe inzozi z'amazi abeshaho zitembe ziva mu nda zanyu. Yesu turaje kuri uyu munsi ugira kabiri muri uku kwezi kw'icumi kwa Samurani, uku kwezi kwitiriwe Zabuloni, uku kwezi kw'ibitangaza, uku kwezi k'ukwemerwa, uku kwezi kugurwa kw'ibisuzumuriro, uku kwezi kwitandukanya n'inyatsi, uku kwezi ko kwitandukanya n'ubugome. Turaje ngo ntiduhererwe, turaje ngo ntitunanirwe, turaje ngo tugire umwete mu kumva ijambo ryawe, turaje ngo tugire umwete mu guhezagira izina ry'Uwiteka, turaje ngo tugire umwete mu kutaryarya Imana ikintu na kimwe yaduhaye, turaje ngo twitwarike ibyo mu nzu yawe y'ububiko kugira ngo imitima yacu ibohoke, imitima yacu iruhuke, imitima yacu inezerwe, ibiganza byawe bicu bitwenge, ubuzima bwacu butenge, abatukikije bahimbagwe, abatukikije babohoke. Yesu ntituri gusenga ngo abarozi nabo barushirizeho kuronga ububasha bwo kuragura no kuroga. Yesu ntitwabyutse iri joro ngo abambushi barushirizeho kuronga uburyo bwinshi bwo kwamuha. Yesu ntituri gusenga muri iri joro ngo kugira ngo abanyeshara abanyenzigo barushirizeho gupanga imigambi yabo kandi je mu ngiro. Turi gusenga kugira ngo twangirize umugambi wa shetani, turi gusenga kugira ngo dusambuze imigambi y'abadayimoni, turi gusenga kugira ngo twangirize ibyaha kuko bidushira kure y'Imana, turi gusenga kugira ngo twangirize ibyaha kuko niyo nzira y'ibyago, turi gusenga kugira ngo twangirize
utwangiriza ibicumuro duhereye ku byo twabasogokuru gushika ku byo dukora ubwacu n'ibigirankana. Mukama Yesu tugirira ikigongwe, ndakwitakambiriye muri uyu mwanya utwurukirize ko ya maraso y'umiranda yajojoteshe yanyanyagize mu buzima bwacu. Amaraso yawe naza twika imyuka mibi yose igundaniye muri twebwe. Amaraso yawe naza tubukuriza inda zirimo ibihago n'amabuye n'ibitegatega nike byose buza amahoro abana bawe. Amaraso yawe naze yirukana imyuka y'abarozi ikorera muri twebwe. Icyanzo twaramenye ko ari twebwe twagiciye, icyanzo twagiciye cyagiye twacumura, icyanzo twagiciye cyagiye twaryaganya Imana, icyanzo twagiciye cyagiye twirengagiza itegeko ry'Imana, icyanzo twagiciye cyagiye twiyorobeka, icyanzo twagiciye cyagiye twasambana, icyanzo twagiciye twacagiye twiba, icyanzo twagiciye cyagiye twaraguza. Ariko iyo misozi yose yamaze kwiyereka mu marangamutima yacu, iyo misozi yose yamaze kwiyereka igashinga imizi mu gihugu cyacu cy'u Burundi, uyu mwanya Yesu mu izina ryawe tuje kuyisenya. Amaraso yawe arasenyura, amaraso yawe arasenyura, amaraso yawe arasenyura, amaraso yawe aramenagura, amaraso yawe aramenagura, amaraso yawe aramenagura, amaraso yawe arajanjanga, amaraso yawe arajanjanga, amaraso yawe arajanjanga. Imitima yacu ikwiyegetse ko nigateterwe, imitima yacu ikwiyegetse ko nigira amahoro, imitima yacu ikwiyegetse ko nigira agahimbare. Yesu tubohore, Yesu dutabare, Yesu duteturure, Yesu duhe ibyiza birengeye ibyo twibaza nk'abana b'abantu. Yesu tubere umugiraneza, Yesu tubere umurengezi, Yesu tubere umurenganuzi, Yesu tubere umutabazi, Yesu tubere umubohozi, Yesu tubere umuzuko, Yesu tubere umuhimbare. Kama Yesu himbara imitima yacu. Ndiye mutima w'umwanda dore kwakira isezerano shashenge y'umunsi, ndiye mutima w'umwanda dore kwakira isezerano shashenge y'umunsi, ndiye mutima w'umwanda dore kwakira isezerano shashenge y'umunsi. Maze imitima yacu ikurwe mu kavuyo, imitima yacu ibohoke, ikurwe mu mpimba, ikurwe mu gahinda, ikurwe mu mibabaro, ikurwe mu mivumo, ikurwe mu kajagari. Tubone guhemuka ubwoko bwawe kandi mu izina ryawe duhabwe umugisha n'umugwiza. Amen, amen, amen. Tugire Kristo bakundwa Mukama aho muri ku mpande zine z'isi. Mwebwe mwese mwatowe kandi mugatoranyirizwa muri mu gihe hagati ya saa 6 na saa 9 kugira ngo muri byazo umusaruro w'umugisha. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza, kubyukuri icyo mwahisemwo muzoka ibyazo umusaruro niyo mutatezora, kandi nimukijogote, nimukibabaze, nimukidodombe, kuko nicyo mwa mwarasabye Mukama ataraba burya kuba yabahaye ubugingo, kuba yabahaye umwuka w'abazima, nawe ni umugisha uri hafi hejuru y'iyindi migisha yose. Ijambo ry'Umukama duhaye muri Isaya 26 riravuga ngo guhurumbira Umukama ugahabwa ubuhungiro. Ubundi biravuze ngo umutima ukwiyegetse ko Umukama ntiwigera umaramara. Mbega byomera gute nikuye kuba ndemye, Imana yangize iti ngwino kibondo canje, uwunyiyegetseko sinzomutetereza. Jewe nduwo Mukama niwe yanyiremeye, Imana yangize iti ngwino kibondo canje, uwunyiyegetseko sinzomutetereza. Byumvikana ko uyu musaruro kwiyegeka ku Mukama kandi ko dufise isezerano n'abanduka ry'uko tutazoteterwa no mu kantu na gatoyi. Bibiliya yavuze ngo nkako Umukama yacuranguje baba ku mataba. Burya hari abantu bakorewe kuvuma, hari abantu bakorewe kumaramaza, hari abantu bakorewe kwanguwa, hari abantu bakorewe gutetereza, hari abantu bakorewe kwicana. Hari abantu nyene bahinguwe, barahingurwa. Ziravuga ngo bararemwe, oya pe nta mugome nka we Imana yaremye. Ziravuga ngo barakozwe, urumva barahingura, urumva barahinyanyu. Igisokuru carahinyanyuye, generasi irahinyanyura, geography irahinyanyura, imisozi irahinyanyura. Umva nyene ahantu hose
bose bakiyica bagiye bahomera. Niyo mpamvu buriya iyo uri kuragenda mu buzima bwawe bwa buri munsi nubu ukwiye guhirahira ngo ufate inabi uyongere ku yindi. Igihe cyose yabaye inabi ku buzima bwawe ni byiza ko witandukanya nayo ukavuga uti okay ni koko kiki kintu cyabaye ariko ndi bukigumize mu mutima kugira ngo kimarire iki nzokimarane kangahe bizogende gute. Bakundwa umukama ubu turabana b'Imana sibyo ngo umukama yararabye aravuga ati jewe ngiye gucuranguza baba ku mataba. Abo bantu bakorewe kukumaramaza, abantu bakorewe kukubabaza, abantu bahinyanyuwe. Reka nababwira iyo ndiko ndavuga ukanumva umenga karasanzwe. Bibiliya iravuga ngo Goliyati kuko yarishwe na Dawudi, Goliyati w'Igati, Dawudi Betelehemu, ngo umuhungu wiwe urubyaro yasize ku isi, ngo yahereye mu buto bwaravuga ati amashuri yo kuba general niga ngomba kuba umuntu akomeye niforme nigane n'ubusaza bwa Dawudi gushikaho Dawudi nzomukubita hasi. Musi umwe muzobyiweze neza igihe wavuze ngo ntukazimyitara Gisirayeli umwami Dawudi. Murazi ikintu cyaje cy'abana Dawudi yari yagiye ku rugamba, agiye ku rugamba wa muhungu wa Goliyati. Dawudi yari mu busaza ngenda go rugamba yagiye kurwanyuma. Wa muhungu wa Goliyati yamara imyaka n'imyaka ajya kwitoza, ajya kwimenyeza, ajya muri formation y'ubugeni azokwiga kuniga umuntu ko arabona ko inkoti idashobora kumufata mbwana ko umusumwa azomubira akamuniga araronka amahirwe. Arasa amahirwe umuhungu wa Goliyati aragenda ajya kuniga Dawudi amutera ikaci. Bari ku rugamba Dawudi n'umusaza kumbure yarushe yagize ntabwo ngo yari yaguye isari baguma bagwana kumbe amugo kwa Goliyati nawe yavuye guteza inkota aje inyuma amufata ikaci. Amufashe ikaci umva Bibiliya ingene ivutse sibyo ngo nkako yacuranguje baba ku mataba. Abantu baba kubusunu ara perferi nkuko uyi avuga ati jewe ikintu cyose amazi nzogomba n'uwo mazi mayigomba mbe mu rufunzo mugabo maka ndamukoreye ikintu. Uwo muhungu naca atari yakoze mugabo kubera umwuka w'Imana wari kuri Dawudi, ubutwari bw'Imana kuri Dawudi ngo agafata ngo ikintu cy'ikibambo ciwe cyari kumufasha kumwica inkota waguma kimba nkuko ngo niko wagize data ngo niko wagize data namenye ko umwanya wo kumwica uri kuramujana, namenye ko amaboko yiwe yuko Imana yazinze, namenye ko ubutware bwiwe ahubwo imisi yiwe iri kiramuherako. Muri ako kanya nyene muri bako Dawudi yaguhisa nabo bari mu rugamba rurashushe nawe arose ukuntu yinyabye yabonye Dawudi ajyamye. Sinzi ukuntu umukuru w'ingabo yahindukiye nk'uko umuhungu wa Sewuli, sinzi ukuntu yahindukiye nk'uko nawe yarangije nabi yarafise ibintu by'amateka. Sinzi ukuntu yahindukiye nk'uko wacaramubona nawe acaramwo biragenda mufata ikaci. Nagira mbabwira ko umwasi yakorewe kukubabaza, umwasi yakorewe kukubenga, umwasi yakorewe kugusambanya, umwasi yakorewe kuguteramo imibabaro, kuguteramo agashinyaguro. Kambabwira kamwe hari abantu umuntu akaza gukunda, akaza gushashaye, akaza kubwira ye mugabo yo ko kutagufita yo wapfuye kutagirana ngakumbe nuko kuguteramo iturufu, nuko kuguteramo umubabaro, nuko kugutera ndatiyikora, nuko kugutera ndatiurimenya, nuko kucanisha n'umuryango wawe, nuko guteza imyenda gusa, nuko kugirana, nuko kukurisha amadeni gusa, nuko kubabaza gusa na n'ikintu nakimwe. Hari abantu binjiye mu marangamutima yacu batabwiriza kuhinjira. Abo bantu niba njya kukubwira ati niwitsikira umukama wiyage ku mukama yeza bagukureko. Niryo sezerano dufise kuri uyu munsi ugira kabiri rigenekerezo rya kabiri ukwezi kw'icumi. Abo bantu iyo udahinyanyuriwe n'umwuka w'Imana, abo bantu baragusigamo itifu yitwa gahinda, abo bantu baragusigamo umubabaro udasobanutse, abantu baragusigamo agahinda, bakagusigamo agashinyaguro, bagasiga wakanyisika zamenyo gusata n'ikintu na kimwe. Uvuga ngo sinzongera gukunda, ngo sinzongera kurongorwa, ngo sinzongera kurongora, ngo sinzongera kwizera abana abantu. Ekada abo bana abantu kumataba bica Uwiteka arakubwiye ngo nkako yacurangije abo bakumataba asenya urukiro agishira hasi mu mukungugu ngo abantu bazohonyangwa nabo. Umva uwo muhungu wa Goliyati, umva yowa baraza buciye bati kaci ndiyasanzwe mugabo ariko ratatagutsa ndagufasha ndabara yakica Dawudi. Banga ati cyanga itara rya Israeli rikazina Imana umva yagategateratswe n'Imana nigahindurwa n'umuyaga. Abantu bamaze kugutera umujinya, abantu bagushizemo politike mbi, aho bagira ubwaci birukane mu mutima wabakureho. Abo bantu barasenyaguye amaranga mutima yawe, basenyagura urukundo rwawe ntacu gikunda nacu ceretswe, basenyagura imbaraga zawe nacu bwihereza amaboko. Aho ugiye gukora kwanga wanasanze ngo naho niyagura ngo nkabyuka icyo ngo nicyo kimwe niyare ngo reka
abantu baraje bavuga ati reka umugabura mwawihaye kuko none kubera ibikomere by'umutima nta nyigisho nzima bagifise kubera ibikomere by'umutima ntibagifise akanovera k'ubuzima none n'ababaciye imbere bose bagomba kubaka akanovera k'umunezero akanovera k'ubuzima muhumure gw'Imana nimuyiyege ko gusa muyihurumbire muheze muhage ubuhungiro bushasha mwako umukama yacuranguje wakumataba asenyura igisagara cishira hejuru hamuna ashobora kugushinyaguriza avuga ngo mbese wowe uzova mwiki mbese wowe wabuze ukwitiri mbese wowe wabuze ugutora mbese warabuze uwako hari abantu ariko muhumure gwibirenge bizobaho nyanga ngo bahonyangwe n'ibirenge by'abarushwa n'imigere yabo bisigurike wewe wari warasuzuguritse wewe wari warananijwe wewe wari warababaye uri kubivamo reka kubivamo uri kuruta reka kuruta ibirenge by'abaro bizohonyanga abantu nibi ni bya birenge biza bishima Imana nagira mbabwire ko buri gihe kimwe cyose mukozi cy'Imana bategeka gukora hari ikintu mwunguruje ku buzima bwanyu burya mwabonye umenga muraba gusaba kandi mutaraba gusaba burya mworo wagaburiye burya mworo wahembuye burya bubiko bw'Imana wazanyemo ubutunzi bwawe hari abantu bavumbuka baze gushima Imana bapfukama cyangwa ariko barigira mu ibarabara bati Imana nagende nyakugenda n'imore ni sawa gose nibora aya matwi Imana irayumva abandi babaro baza guhonyanga abanyagwishime ku buzima bwawe bagarati na chafisi reka tumurenganye nakaribi tugatwara reka urubanza twunguruze tujye kwa minisitiri baba dushiye dushikana mugaba kubera baboro bamwe wavuze bamwe wagaburira bamwe wereka urukundo bamwe wafashe bamwe wereka imbaraga z'Imana ziri muri wewe baje imbere y'Imana ati Imana ujya umuntu aragaheza giba Imana igaciza mu ikoraniro ry'abagusonga ubutware ry'abanyabwibone kandi gavuga tubunda muzi n'umwana wanje muciceke ikakuzamurira aho bateterewe nibyo birenge by'aboro bihonyanga basi bawe ariko mwumve ko ari mwo mutahe uwu ni cyage wawe nyene mu bwawo mutima wawe baza bakagusuzugura mugana mu maranga mutima buti no ndigisagara gikomeye kandi cyubatswe n'Uwiteka no ni cyagi uvuga uti mbese nzubaka urugo rwanje ryari mbese nzokora urugo rwanje ryari mbese nzobungabunga umuryango wanje ryari ukikangura uri umugabo ukava mu maboko y'indaya ukava mu maboko y'incereke uti mbese nzokora urugo ryanje ryari nzonezereza umuryango wanje ryari ukikangura ngo n'umutahe ugutabagwa n'Uwiteka none rero tuwo mutahe wo utunga gute no Bibiliya iguha umuco ukwiye Bibiliya irakubwira ngo inzira y'intungane niki n'ubugororotsi nawe raba imbere kuja kwabira hanze raba imbere kuja gucurashura hanze raba imbere yuko utunga muri telefone bitera soni raba imbere yuko uja kuremenanya ngo nk'iki ndakiriye vugisha ukuri nawe wo bikugirira inzira y'intungane n'ubugororotsi yatubongo Kristo ni inzira n'ukuri kandi n'ubuzima ngo nawe ujya kwa data tamuciyeko muribaza ko tuba tuvuze iki rabi kibereye Kristo ni jambo w'Imana yigize umuntu abana natwe reka ijambo ry'Imana ribe muri twebwe rigwiriye rwose rifite ububasha bwose ngiye bindi bintu mwiyabira ngo nibyangira ngo mbese ngo mvize udusununu ngo mbese ngo mvize gutwiguye ngami ngo mbese ubyigereranya wigereranya na ubivuga iyo uriko wigereranya nani iyo bakubwira ngo uri mubi ukaja ngaho ukabika umutima ngo uri mubi para haporaki uri mubi wigereranije nani ngo uri mugufi wigereranya nani nguruma ngo njengo kubera ngo ninze nguruma ngo nyene ngo njengo zinemenwa nguruma ngo nyene wize umuntu wa mbere atize ni Adamu mukinjabwa ngo ya mbere ni Adamu kubera iki izina ryose yise buri kintu kimwe cyose Imana niyigeze irafite nguruma ngo njengo ngo najije Imana nanguza ngo nyene ngo zinduzo ngo zingiriki promosi bungo mu bantu batize ba Petero ni bari yigishijwe nanya sikuro yindi shure Kristo yamushize mu nyango ryagendera ku mazi mucecekeshe iyo myuka mibi ibatuma mwisuzuguza bikanga ko muyegeka ku mazi inzira y'intungane n'ubugororozi
isuzume mu bugabo bwawe, isuzume mu bukenyezi bwawe, isuzume mu busore bwawe, isuzume mu bwigeme bwawe, no muri ubwo bugwayi, no muri ubwo bugumba. Uragenda ukituna, waragiye uratibiro kandi urya nk'abandi bose. Uragenda ukituna, waragiye ugira umutima mu, uragenda uramuka, uragenda ukituna. Reka mbabwire ikintu kimwe, mukwiye kumenya ko urukundo rw'Imana ruri hejuru y'ibindi byose. Inzira y'intungane n'ubugororotsi, cyo ni ikintu ubwirizwa kumenya mu mutima wawe. Icya kabiri, bimenye neza ko wowe utunganye, ukwiye kuba muhurumbira kuringaniza inzira itunganye mu mutima wawe. Kubera iki? Nimuhiga inzira zo mu bigaragara, mugahiga inzira zijya Yerusalemu, mugahiga inzira zijya ku iparuwasi, mugahiga inzira zijya ku isikrisari, mugahiga inzira zijya ku musozi runaka, muzoyoberwa, muzosoberwa. Kuki abazirimwa cyangwa abaziciye ntabwo bose bari mu ntego y'Imana. Yaba ari mu ntego y'Imana, Kristo baturenganije mu gusiga imivumo ishingiye ku bayobozi b'imitima. So kuko aba ruhande akirira ijambo ry'Imana, uriyoboresha inzira, uguruta Uwiteka uravuga ngo none ko mbona ibyonyi binuma ataco nkora, mpora mu ruzererezi, mpora n'imibabaro, mpora n'agahinda, mpora mu mijyano, mpora mu cankiro, mpora simbone ejo hanje hazoza, simbone intandaro yo kubaho kwanje, simbone iherezo ryo kubaho kwanje. Ubundi hagati twarahishijwe ngo nibanga, ariko uhagaze muri uyu mwanya na nuwe mutima uhafise, nigihe cyerekezo uhafise, nuwe butware bukuyobora. Eragara ikindi kimwe mutazi, ari intambara zibiri z'amaziriko ziraba mu mwana w'umuntu. Izo ntambara zibiri kugira ngo ushobore kuzinesha bisaba kuba wewe. Intambara imwe iyobowe n'umugabo yitwa Imana, iyobowe n'ubwami bw'ijuru kandi ubwo bwami buraganza no kwisi. Iyindi ntambara ya kabiri iyobowe n'umugabo yitwa Shetani, kandi iyo nawe n'umwuka. Sibyo? Kandi nawe akorera mu banyamubiri. N'Imana n'umwuka kandi ayikorera mu banyamubiri. Sibyo? Kandi uwo mugabo Shetani afite uburuganya bwinshi, kubwacura kuguhendahenda akakwemerera ikintu atazogwa, adashoboye no kuguha, kugira ngo arabe ingene yo kuganya, ugasigara amaramaro atetego. Mugabo uwo mugabo yitwa Imana akubwira ati nagushireho inzira zibiri, umvira iki uko bimeze kose, udashingiye ku biriko birakurya, kubwo bufise, ku myaka ufise, umvira iki ugendere muri iyi nzira, ibisigaye ungerageze urabe ingene ngugomorera kwingomero zimbikisha. Byumvikana neza ko kugira ngo icuru kibyatse umusaruro, n'umuryango wawe kibyatse umusaruro, na eklezia kibyatse umusaruro. Mvuze eklezia simbavuze Pentekote ya Katolika, mbavuze umuryango wabo wa Imana. Simbavuze ngo Katolika, ni umuryango wabo wa Imana, umuryango w'abakunda Imana. Niryo dini ry'ukuri. Bamwe barabipfobya, bapfakaza ngo twigora umvira itegeko ry'Imana. Tavuga ngo na Imana yavuze uko ibintu byakera ubu ntibikikora, ngo n'ubwangushi, ngo n'uburyarya. Imana yavuze ngo ndiho namyeho nzokwama, nduhuriho nduwamyeho. None irihenda irahuruduka rero. Kristo yaravuze ngo mubyo musavuze na kimwe nje gukura ngo nuko navutse nciye muri ubu buryo bwo kuvuga. Suzumura mu mutima wawe, wenzo hure nikiguhembura kandi nikiri kure y'ububasha bwawe, ahubwo uhagaze gute mu gihe cyawe. Kuko hagaze uyu munsi kuja guhagarara igerekezo rya kabiri, nicyo biguha ububasha bwo kunezerwa ejo mu igerekezo rya gatatu, nicyo biguha ububasha bwo kunezerwa ejo mu gatondo. Haranira ubugororotsi, kubera ko ukwiye guharanira ubugororotsi. Reka ukunde gusengera mu mutima wawe. Birirambwiye ngo nkako Mukama niwe twisigiye mu nzira y'ingingo zawe. Notisigira mu nzira y'ingingo z'Umukama, ukisigira mu nzira y'ingingo za runaka, ngo nuko akomeye rwagize babwije ukuri uzohurutugwa n'ikintu cyitwa impanuka. Yeremiya ariko aravuga umeze nk'agati kiyari kibereye ari hejuru ku musozi w'ubugaragu. Unani icunyunyu nakitagise ngo birakoragurika ibyo bibaye mu minsi bigacika umwavu nawe bikabura icyo bitabira. Sosomere Yeremiya 10. Butino ne bigenze gute? Umutima wawe ubwame mu bigaragara urumbiruka. Gwanira ubugororotsi, gwanira ubugororotsi, ubwira ibitekerezo bizima,
amigidara yawe uyikuremo ndapfuye ndagowe ndamenje noneho bavuga gute wewe wivuga gute wewe wibwira gute humura mutima wanje warakunzwe no Uwiteka humura mushaha wanje warawohowe na Kristo wigikundi uri ndivyo waza kubwira nawe utazi kuvyima genda nuja muri dusho kwiruti ndi wigikundi n'Imana yandaminyishushyanije ko nukuri barangwa ngo ndacuramye ngo urudagwarekere ngo ibyo nibyo bibabutsa amahoro bikiruka n'Imana mu buzima bwawe ni nabyo bibatera ubwishime bigatuma umenga igikundo cyanyu kizova uko mureha igikundo cyanyu kizova uko mwambara igikundo cyanyu kizova ku makone mufise nukuri pe birashoboka mukabukesha n'ibimara kabiri ni wowe twisigiye mu nzira y'ingingo zawe umutima wacu uhurumbira izina ryawe ukamukwibuka kwamba wibuka Imana niko kutayoboka niko kutananirwa niko guhorana umugisha ngo ndaguhurumbira n'umutima wanje mwijoro ego kubera kavuze ngo ndaguhurumbira n'umutima wanje mwijoro ubundi iri nitegeko rituhuza n'isezerano ryo guhabwa ubuhungiro ubundi mwijoro ni handi waherewe ni handi wananiwe ni handi waswe ni handi wangiritse ni hahandi rero ngo ahantu nuhurumbira itegeko ry'Imana uhabwa ubutabazi mu izina rya Yesu Kristo ngo umutima wanje uhurumbira izina ryawe ukamukwibuka ndaguhurumbira n'umutima wanje mwijoro ego ndakurondera n'umwete n'umushaha wanje wose kukigihe ingingo zawe ziranguka kwisi ababa kwisi bose bamenyeraho ubutungane Mana yanje nutahurumbira ijambo ry'Imana nutashingira mu ngingo y'Imana uhurumbira ubasha bw'Imana nacu ufise icyo nkundira Imana iravuga ngo genda gihugu canje winjiye mu byumba byawe uhindirike inzugi zawe winyegeza akanya gatoyi ushukurake ubuhera we rero wumva ko wamaze kubabara wamaze kubabazwa wamaze gusa n'uwateterewe we wumva ko ubuzima busa n'ubwangiritse we wumva ko ubuzima busa n'uburiko burakudohoka ko we ubona kuri kurenyerera mu mugisha wawe ubona ko urudandazo rwawe ruko rasubira inyuma igikundiro cyawe kiriko kiragenda wewe wibona muri ubwo buryo ngira ndaguhimanura Imana irakubwiye ngo umutima wawe nuwegeke kuri jewe mubere ubuhungiro kandi irakubwiye ngo nugende mwana wa jewe mu byumba byawe jya mu kami k'umutima wawe uwo n'umurongo wa 20 muri za 26 umveze ingene uvuga umurongo ngo genda gihugu canje ni winjire mu byumba byawe uhindure ko inzoge zawe winyegeza akanya gatoyi ushikuburake uhere ngo nkako uwo mukamavuye ku kirimbiwe wahani cyababa kwisi isi zoshira ahabona amaraso yasheshwe ntizosubira guhisha bayo bagandaguwe ngo kuri uyo munsi mukamazo hani gisato cyo mu mazi cyakiyoka kibanguka mu guhunga igisato cyo mu mazi cyakiyoka cikubanga agihanisha inkota yiwe kaze nini kandi ikomeye azokwica icyo gisato kiba mu kiyaga siko akora gukugwa kwikizira siko akora gukugwa kw'intambara ariko nindazoze kugwa banza ugende mu cyumba cy'umutima wawe imbere yo gufata umwanzuro imbere ko winjira mu rugo rukundo imbere y'uko ukorera mu bishobisho imbere ubanza ubwira Imana nyene ijuru n'isi Imana nyene ubutungane n'uwawe ngomba kuba umukobwa wawe aya mezi makasigaye muri uwo mwaka ndaro mu mushinga wo kumukurikira nzogira ubudangago bwawe kandi hariho nabyisha Imana iyo bakorera Imana ishobora no kugukorera uko muri amezi abisigaye Imana ishobora kuguha gusaba imbanye muri amezi abisigaye Imana ishobora kuguha umutayi Imana ishobora kuguha visa Imana ishobora kugukiza ingwara Imana ishobora gukura kwigisuzugura Imana ishobora kukurinda gukenyura Imana ishobora kuguha ubwenge nako je ndayisaba muziko ntandereka nsaba Imana ngurampenze siga saba Imana ngura mu modoka siga saba Imana ngura mu parcelle mugabo Imana ndakwisabiye ubwenge n'ubwitonzi z'abakozi nimba Salomo arabigusabye ko arimo akagira ubutunzi urukwa pa basi
mubyumve rero mwige guhurumbira Imana, mwige gutunga imitima itunganye, hama muheze muhabwe ubuhungiro, kanatsinda ni muhungira ku Mukama nacyo muzogena nacyo muzobura. Imana iravuga ngo ishavu ndarifise, ngo ariko jewe Umukama ndarinda umutima wose unyiyegetseko, kandi umutima wose unyiyegetseko ndawuvomerera mu mwanya wose. Uniza 27 muzobisomera mu murongo wa 3. Umutima wose wiyegeze ku Mukama, Mukama arawuvomerera. Niki kindi cyo kubutsa indoto mbi, niki kindi cyo gutandukanya n'agashinyaguro. Kandi ngo impamvu Imana ikuvomerera ngo ni kugira ngo ntiyagire umuntu n'umwe awonona. Imana ngo irawurinda ijoro n'umutaga. Nta shabungu Imana igomba kugaragaza kuri wewe, ahubwo ngo naho mu mutima wawe, ngo naho mu butunzi bwawe, ngo naho mu biganza byawe, ngo naho mu gikundiro cyawe, ngo naho mu kurondera kwawe, ngo naho muri diplome yawe, ngo naho muri visa yawe, ngo naho mu magara yawe, ngo yosangamwo imikerekera amatongo n'amaho, ngo nobihonyanga nkabituririra icari, ngo ni mu mpungire ko tugiriranira amahoro, tugiriranira amahoro. Baragera ijoro riza ngo nimuze duhungire ku Mukama tugiriranira amahoro. None mw'abakristo murashaka habiki? Hungira ku Mukama please. Ibirenge bikikurya hungira ku Mukama, umugongo ugicitse hungira ku Mukama, umugabo akigutaye hungira ku Mukama, ukibareye inkumi sati wa hungira ku Mukama, ukiri umusore hungira ku Mukama, ukirindushi hungira ku Mukama, ukibundabunda kubera imyenda hungira ku Mukama, ukiciga byanse hungira ku Mukama, ugifungura bigoranye hungira ku Mukama. Hungira ku Mukama tugirana isezerano ry'amahoro, kuko umutima wiyegetse ku Mukama ngo ntawureka umarama na ureka utetego. None rero turaje guhungira ku Mukama. Ngo Mukama najya gusanga mwimitovutovu n'ibikerekere, najya gusanga mwamahana ariko kawamuhungiye, najya gusanga mwimivumo n'ibikoshi, najya gusanga mwimibabaro, ubugumba n'ubukene. Ibyo byose Mukama arabikura. Hungira ku Mukama. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, wewe Yehova Adonai, ni wowe Yehova kandi n'isi, kuko uri Imana ikora ibyo ishaka, ni nawe we bendera ry'ubutsinzi bwacu. Uduhaye isezerano ryo kuguhungirako, ugaheza ukaduha ubudahangarwa, ugaheza ukaduha kwemerwa, ugaheza ukaduha guhimbarwa, ugaheza ukatubera ubuhungiro. Turaje kugirana isezerano rishasha nawe ubwoko bwawe. Muri iyi saa sita, muri iyi saa mujyi hagati ya saa sita na saa 9, kuri uyu munsi wa 275 Mukama, turakwisabiye imbabazi kugira ngo ayo mahwa, iyo mikerekere, ibyo bibuye, ibyo bitanda bikomoka mu mpande zitandukanye ntibikubuze ko wumva isezerano natwe. Tugire igani, tugire abakozi, tugire abunge, tugire abigishwa, tugire abasuku, tugire abana bawe, tugire abo wifuza ko tubamo, udutuma ushaka ko tugenda, n'udutuma mu bagwaye ugatutuma kubasengera ngo bakire, turabatura akamagara meza atamucinya atashari, n'udutuma mu bagowe ugatutuma mu basambanyi, ukadutuma mu mborerwa, ukadutuma mu ndushi, ukadutuma mu baherewe. Aho bose turabikwemereye ko tugenda atacyo twinona. N'udutuma mu bangushi, n'udutuma mu haruzira inyuma, Mukama n'udutuma mu hafise inyota y'amagara meza, utuma kama n'udutuma mu hafise inyota y'ukuri kw'ijambo ryawe. Aho hose turagenda kandi turangura ishaka ryawe. Urakoze komeye kungana isezerano natwe, twongeye kwitwitiriza amaraso meza ya Yesu Kristo kugira ngo ikimenyetso cy'ubudahangarwa bukomoka mu ijuru kitubeko, kandi turasabye ngo ububasha bwa mutima mweranda, ingabirano ziwe bikorere muri twebwe, bukira ijoro duhunga umwasi kandi nawe duhunge, iri joro twitandukanye n'abasi kandi nabo batandukanye natwe, tubone kurushirizaho kugaragara nk'abana b'Imana basamura ngo buryo bwami bw'ijuru. Ni mu izina rya Yesu Kristo mwemukiye muri iri jambo, kandi nkamusaba ngo urushizeho guhangura ubwoko bwawe. Amen. Amen. Uduhezagire Mukama.